mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Kod Emila. Njegovim rukama i očima skrojena odela vojnički postrojena kao i uvek visi u regalu. Emil više ne može lako da ih pronađe. Često idem u šetnju, kaže. Zaključujemo da laže ako je klimom u glavu. On još uvek prati modu, posmatra sve te pevače na televiziji, iako mu nije jasno kome pevaju. Da mu ruke nisu postale krhke, a vid zamućen, sašio bi jedno odelo po novoj modi. Zatim pogleda uravljeni goblen na zidu, ispriča nam koliko je u njega uložila truda njegova pokojna supruga, kako je nekada imao ponudu da ga proda, i to za neverovatno velike pare. Ali nije. Milo mu je što nije. Srećan je zbog te odluke i smeška se tiho, skoro pa zadovoljno, gledajući u goblen na zidu. Zatim naglo preseče pogled, upita kada nam kreće voz, otvori vrata koja su škripala, još uvek se pitajući šta će toliko pevača na televiziji i ko su ti ljudi kojima je danas do pesme. Odlazi kolona nelegalnih. Posetili smo zapušteno odmaralište iza grada, skriveno između lipa, hrastova i brda, pretvoreno u izbegličko prihvatilište. Osoblje kaže da kada jedu, spavaju ili se umivaju, ne možeš vidjeti razliku, jer nelegalni, baš kao i legalni, na isti način žvaću, sanjaju i vodom pljuskaju lice. Kovrčava Selma od možda 6, 7, 8 ili koliko već godina bori se rukama, nogama i zubima, baš kao i legalni što bore se za sledovanje donedlog školskog pribora u kesama sa likovima i crtačima. Kada su nam sve iz ruku razgrabali, otrčali su. Ostali smo tu još neko kratko vreme, nemi, u hladu stare lipe i posmatrali sopstvenu nemoć, kako nam se ruga iz još uvek raširenih ruku. Selma je napravila kapu od osvojenog bloka broj 5. Krišom i gledate kako sa kolonom nestaje iza krivine, dok im tragove zameće vaš uzdah olakšanja i prašina koju prave novi bageri, rušeći staro prihvatilište. If you ain't got that swing.